65 بارا بردانه. خدایا من لشر شیطان درگیری پناه خو بوده اینایه. به نام خود خدانه رحمه اوی کو رحمه ددد. بیش بین دماکو هون جنا برددن بس اوان بو دماوان یا دست نشانگی بردن. او دماوان یا دست نشانگیری بهج میرن. او اشیار خودی بن خدانه و اوان مالین وان نکنه در ناوید او بخوری بچن مگر کو او به زلالی داوین پیسی بکن. او اوانه سینورین خودینه. او هر کسی که سینورین خودی ببزینید بیگمان او نراستی لرها خو گریه. دو دی ناگهی بلکه خودی دی روداوکی بینیده پیش باش او مجاری دماکو او گهشتنه دماخو یا دست نشانگیری یان به مهربانی اوان خدان بکن. یانجی به مهربانی لوان جدا بن. او دو میرین داد پرور لناو خدا گواه بگیرن. او بو خودی گواهی بدن. او فرمان لسر هر کسی که باوری به خودی اروژا داوی دکد. او هر کسی که هشیاری خودیه. خودی دی ریکی بوان پیدا بکد. او دی جبویوی دابین بکد لجهکی را که او جانهیری لی ناکد. او هر کسی که خوب بسپیده خودی تیراب هیه. براستی خودی
مبستا خو بجه دینیت بێگومان خودێ ji bo hemû tişta pîvanek dîhar kiriye evên ku li rewşa mangane li nav jinên xwe de bêhêvî bûne eger veguman heye bes dema rawestana wan dê sê many bin û ji bo evên ku rewşa wan ya mangane dest pê nekiriye û evên pêgiran dema wan dê heta zanê bît û her kesê ku hişyarê Xwedê bît ew dê ji bo we mijara we hêsan biket ew e destûra Xwedê ye ku Xwedê ji bo we şandiye xwarê û her kesê hişyarê Xwedê bît ew dê kiryarên we yên nebaş li ew e bimarît û dê padaşê we ji bo we gelek mezin biket li ew cihê ku hûn têda dijîn ewan xudan bikin pêka şiyanên xwe û zirarê li wan nedin ku wan şepirze bikin eger ew li evên pêgiran bin bes bidene wan ta ku ew dizên paşê eger ew ji bo we bimijînin bes dirafê wan bidene wan û bi mêhrewanî digel hewda rawêjê bikin lê eger hûn bi yek nekin bila yêke dîke bo we bimijînît û bihêlin bila mêrê heyî pêka heyîyê xwe bidin û evê ku debarên wî kêm in bihêlin bila bidet li ewa ku Xwedê daye we Xwedê bare nadete hîç rehekê xîncî
ئەوەکو خودێ دایەوی پشتی دژواری خودێ دێ هێسانی بینیت چەند گوێندا لە دژی فەرمانە خودانێ خۆ و پەیامبەرێن وی سەر هەڵدان و ماژی حساب کرد بێ حسابێک دژوار و ئەشکەنجە دا بێ ئەشکەنجەیەک نەباش لەوما تام بکەن بەرهەما مژارە خۆ و داویە مژارەوان دۆڕاندن بوو خودێ ئەشکەنجەیەکە دژوار بۆوان ئامادە کریە لەوما هشیاری خودێ بن هون کوە تێگەهشتن هەیە ئەوێن کو باوەر دکەن بێگومان خودێ ji bo we bîranînek şandiye xarê peyamberek jî ku bi zelalî eşkereyên Xwedê bo we dixwînît belke ئەوێن کو باوەر دکەن و کارێن درست دکەن لە تاریتیدا دەرێخیتە بەر ڕۆناهی و هەر کەسێ کو باوەڕی بە Xwedê دکرد و کارێن درست دکرد Xwedê dêwe wergirîte nav baxçeyan da ku çem li bin da diherikin û ta bêdawî ew dê li wê derê da bimînin bêguman Xwedê dê debarên baş bo wan hebin Xwedê ye evê ku heft asman û ewa di erdê da afirandiye her wek wan jî ferman li nav wan da tête xwar bila li ber hindê hûn bizanin ku Xwedê desthilat li ser hemû tişta da heye û bêguman Xwedê hemû tişt bê zanistî dûrpêç kirîne.